Igeri-ini ria gukinyia muthia tharikira iria ikoretwo igumiire itura ria Widho Majembeni kaunti-ini ya Lamu na gutiga andu mugwanja makuite, riu ministry ya ugitiri wa thiini niigathikite Mukana wa kabiu wa thiku 30 wa kwaga kuuma mathaa-ini ma hwa-ini nginya kiroko matuura-ini matiganite kaunti-ini ino. Mukana uyu no rio fatie kwambiriria kurutithio wira umuthi ukite mathaa manini tu thutha wa maabitha ugitiri kwambika firigisheni ya gwethana na ekinae aria matafanirie tharikira ino. Maya mahanikite oriri nayo kanju ya magavana kuhitukira muikariri gite wayo mathaa-ini yuritie thirikari gutuma maabitha makiria a ugitiri mwena ucio niguo kurigiriria ikuo makiria. I condemn in the strongest terms possible the terror attack on Lamu County residents that occurred on Sunday evening. The members of the public must remain vigilant and report all suspicious activities and individuals around us. Let us all be our brothers and sisters keepers. Mamwe ma matuura maria mahutitio ni Mukana uyu ni hamwe na Lamu ya ithwiro, icigo cia Makunumbi, Majembeni, Ndamwe, Mkunumbi. Gicigo kia Witu ni Pandanguo, Bindewarinde, Witu, Hamasi. Gicigo-ini kia Mpeketoni ni Bomani, Pongwe Mpeketoni, Baharini, Mapenya, Lamu ya gatagati na gicigo kia Hindi. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.